Hi guys, so this is me before tengok result. Bergetar weh. Nak jalan pun nak jatuh. Mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang. So, tolong tengok result kat rumah dulu. Tolonglah, ada water street glass. Oh, dah aku jatuh. Guys, these expectations are killing me. Oh, ini sebenarnya house tour. Tak apa. Okay guys, kita orang on the way pergi sekolah. 1, 2, anak-anak di gym, okay, so unexpected, okay, so congrats Suraya, okay, untuk menjadi wakil daripada Science Account, okay, tahniah untuk yang lain, okay, masa untuk menerima sekarang, jangan menyesali, okay, you did well, you did great, okay, I'm really proud of you as a mentor, congratulations kids, okay, okay. This is Fire Ghazali.